Sampean juga gua makan mie ayam. Makannya beri capit ya. Kayak Yuyu. Net, pedas banget lagi. Hmm. Bang! Eh, Makan oh! eh, Ujuk busrak! masih Enak-enak kan lu makan mie ayam. lama banget gua ngidam makan mie ayam enak. Heh, gua mah dari subuh udah capek banget. Masakin buat congoran lu. Subuh-subuh gua udah ke kebun ngambilin jantung pisang. Enak banget lu mah kagak ngehargain makanan gua. Bukan agar-agar gua bosan banget makanan lu ah. Ujuk busrak sekarang lu bilang bosan punya gua blek duit itu beli mie ayam. Gua dibeliin. Gua dibeliin ini emang gua Orang mah bang, gua udah masak hargain no bang. Lu masak itu mulu bosan gua. Orang masak yang lain kek. Lah gua juga kalau dibagi duit mama lu gua masakin ikan lu paling gede-gedenya ikan. Bayar gua masakin buat lu. Buset segala biaya. Kemarin gua bagi duit lu. Bagi duit 2.000. 2 juta. 2 juta no blolong. Enak kok mie ayam nih. Bisa banget lu bang. Udah. Gua mau masak capek banget buat congoran lu makan. Bosan gua masakan lu bosan. Gua pengen yang lain. Masak yang lain apa kek? Titin kek, Yuyu kek. Tega banget lu bang giliran makan mie ayam mau dewekan baik lu. Enak banget mau. Nih makan nih. Nih. Tuh makan dah tuh. Gak hargain banget lu. Boleh gua masak capek-capek. Masa lu? Lu ngomong. Orang mau bagaimana ke bang? Cobain ke sedikit mah. Ntar gua makan ntar. Gua makan. Gua nggak bisa. Sebel banget gua sama lu. Udah lu ngambil udah. Nggak mau. Makan mulu nih, makan tuh. Tuh makan dah. Makan sama lu. Kagak ngehargain banget lu bang. Bini udah masak juga. Udah apa? Pedas banget ini. Kesel banget gua sama lu. Lu. Ya Allah. Air. Awas lu. Air. Bodoh amat. Air. Bodoh amat. Keluar aja nih gua. Nah emang masakannya kagak enak. Kagak lagi main apa masak. Genjer, eceng, sampah kebun gua yang masak. Udah nunggu mau enak makan. Kenyang ya kagak. Yang gua makan ini mie ayam nih. Yang gua udah lama kagak makan mie ayam. Orang masak yang pantas-pantas kek, apa pizza kek, apa kek. Masih ngoceh aja lu. Enggak. Orang mau bersyukur bang, bini udah masak buat congoran lu makan. Iya. Ini gua mie ayam enak banget ini. Tega banget lu bang. Emang gak nih, makan aja nih, terus nih makan ya, makan. Makan orang bersyukur, bini masak. Makan, nih makan. Makan nih. Orang mau bagaimana ke bang hargain. Dalam masakan gua runtah kebun. Emang adanya itu bang, orang mau bersyukur, nerimain. Iya, ntar gua makan. Pedas banget ini, ambilin air apa? Bodoh amat. Ambilin air. Pedas woy. Buset, muka gua campur sama mie ayam. Ya Allah. Ya. Lagu pedas ke muka-muka ini mah. Tega banget lu. Udahlah, mie ayam mau lu.